Ishabarisa witwara yambarara arambata ibintu mugisha atongwizo hokombeke Kereziya Rwogoma eya parisha Uganda Matazi aha kashozi boma kandogwa bandize no kutamba ikitambo cya misa abo tutwizira narisha iriya bisara umubiko wa Kereziya Uganda Matazi parish nawe tubyumwe ari tutaba hine otile choktabu lero mwatuno lero babiri ariko rubinde obsas wao and build them. Bwanyuma ya misa ayibembirwa bicereza batambura bazakibanja Ishabarisa hasero umurimo gutandikire kandi yashaba contract okora umurimo murungi shagwaranga umushobozi wa byona batiri na mwana na mutumwa rupera ubashumeho ugumeni imwe muombeka kandi kubashye ummagaragata waho. As we begin in faith, may it stand not only as a building of brick and mortar, but as a living sign of your presence among us. Through Christ our Lord. Tanka Kereziya isoba cyabaruka ashigambetyo abuka abantu bategezo bwire buringwa muri myaka nk'ebiri 3 tutebe kanisa ikeze twe nakombe kati ya burizo ese bagire kombe ko kumbyaro witu niyo mutano nicyo sibire munonga kurango sakatandikire tatate garse bihandiko so senye munonga papara mwego shenye kizibisha yo misho bashenya papara munonga tutese na kanso tutese naba architect bitu. This is really blessing to us because getting this project, we did a lot other projects, but this is a house for God. And yes, we supposed to start last week, but we was waiting for your blessings. Thank you very much for your time. And I promise you, we'll give you a quality work, and we will never disappoint you. Thank you very much. Okurugera bebembezi ba parisheji ecweka cyo kubanze cyo kombeke Kereziya nicyo kitongoziwe kandi kije kumaraho 800 no bukikuru 300 sente zkwetagwa billion 28 at project yo kubanza budget substructure ningashi foundation na parking yo kubanza ne ya kabiri azumzenda billion 8 na million 3 mbone intero muranga mwena abantu barahanga abakristo n'amadini gandi mwe n'abanyambara abo burungi gwensi yitu tukwatireho amani gitu niko gari kuza kutuma twakora ekinteki timuntu omwe nkari kukibasa konkane twena mwe n'abakristo na n'abatari bakristo abo kuba ejekereze ne abantu kona nimbashaba nimbahiga mwije mutwegiteho twombekekereze yitunyamurungi kugira ngo turiye nyuma ya chachi umbye rukora byona tuzakubahereza support haretaga mobilization tuza kujukora ukurebeka mu chacheji yayombekwa kuba kugenda kandi yagumizamu yahereza ikigambo cya Ruhanga. Bwana mukuru wa parisha Uganda Matazi Reverend Father Didas Rweterine Kasapuri ashabera bikirezo kwatanisa kwemechera mukama so bya seti batandika mwene gwe kwasongo mtarikari yari tashirwati nabishenyereza ndetse sente tuwembeke abombeje baruho kariko kwanda questions akunjuranga nitaka umwanyo gubonire so twenda ngo we put up a model church Kereziya nungi y'umurembe erikoreka okubunuzi bw'Ekereziya jiyaba yahwire ni yarabene singa yo buringo mu rurembo rwa Mbarara abo kubaneija kube ino buringo bwa Metazi nshanju ni 5 kandi rumunagara rizibiri ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.